reka nsoreze ku bintu bibiri bishya nari nababwiye kuva iki cyorezo cyatangira hari imiti ibiri twabonye itari isanzwe ikoreshwa. Umuti wa mbere n'umuti witwa remdesivir, umuti uzwiho guca intege virusi kugira ngo idakura cyane, na muri covid warakoreshejwe utanga umusaruro, ariko muri Marburg wongerewe ushyirwa cyangwa se ubuzwa n'iyi virusi ya Marburg. Tukabona ni imiti nayo twarayitangiye turi kuyiha abarwayi, kandi abayibonye mu minsi ishize twabonye ko byatanze icyizere, byatanze umusaruro bitewe n'igihe umuntu ayifatiye. Ni imiti rero ishinzwe guca intege virusi remdesivir, iri gukoreshwa ku bufatanye n'uruganda rukora rwitwa Gilead ndetse na Africa CDC, ariyo twafatanyije gushakisha no kwihutisha kubona uyu muti usanzwe ugoye cyane, ndetse n'umuti uri ku gipimo cyo gukoreshwa mu gihe hari ubwihutirwe. Undi muti wa kabiri ni umuti ukoreshwa mu uruhurirane rw'ubwirinzi bw'umubiri bashyira hamwe, bizwi nka antibodies, monoclonal antibodies, zishyirwa hamwe zikaba zahabwa abarwayi. Nabo twabonye kuva ku munsi w'ejo, nabo hari abarwayi turi kuwuha umuti mu gihe cy'icyorezo cya covid. Nabo twigeze gukoresha ujya gusa nka wari kuyobushya, nta handi warigeze ukoreshwa nibwo waragitangira kugera ku gipimo cya nyuma. Twagize amahirwe rero ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuti wakorerwaga, nabyo turagira ngo tubibabwire ko nawo watangiye gukoreshwa, nubwo doze dufite atari nyinshi ariko hari abo ziri buze gufasha abarwayi ba mbere bamaze kuzibona. Ikindi turi gukoresha cyane cyagiye kinagarukwaho ni inkingo, vaccines, inkingo zageze hano mu gihugu cyacu mu ijoro ryakeye, zikaba zamaze kugenzurwa n'ababishinzwe hano mu Rwanda, ndetse ikigo cy'igihugu gishinzwe gukingira muri RBC bakaba bamaze kuzisuzuma, bari kuzitegura n'ibijyana nazo byose, ku buryo uyu munsi tuza gutangira gukingira abantu bari kuri risike kurusha abandi, bashobora kwibasirwa n'iki cyorezo cya Marburg kurusha abandi. Harimo abaganga bari kuvura i Marburg, aho turi kuvurira hari n'abari mu bitaro bahuye n'iyi virusi, n'abahitamwe cyangwa se barwaye, abo nibo bihutirwa cyane. Ariko abakora ahantu bakunda kwibasirwa na Marburg cyane cyane nko muri za ICU, ahantu haza abarwayi barembye, kuri za emergency, ahantu haza n'umuntu waza wese niba bafite Marburg umwakira akwiye kuba afite ubwirinzi bwisumbuyeho, ndetse n'abakora muri za ambulance bajya gutabara igihe baba bahamagawe. Abo nibo twashyize ku rutonde rwihutirwa, nibo bari buhabwa urukingo bwa mbere, ariko biragenda bigera no ku bandi, nuko izaje ntabwo zikwira abantu bose, n'abandi cyane cyane. Ikindi cyiciro nibagiwe, igihe hari umuntu urwaye Marburg, abahuye nawe bamwegereye nabo barihutirwa gukingirwa. Babyita ngo ni ring vaccination, ni gukingira usa nk'urinda umuntu wahuye n'iyo virusi kugira ngo utanguranwe nayo, ku buryo umuntu umaze kubona urukingo mu minsi mike ya mbere, amasaha ya mbere, iminsi 2 kugera kuri 3, umubiri we wamaze gukora ubudahangarwa ku buryo wakwirinda iyo virusi. Ntabwo ari ubwa mbere urukingo rukoreshejwe mu cyorezo nk'iki, kuko mu bihugu duturanye Kenya, Uganda, rwarakoreshejwe cyane cyane muri Uganda bafite iki cyorezo, nubwo urukingo rusa n'urwabagezeho rutinze. Ariko ahangaha mu Rwanda twashimira n'abantu bose babigizemo uruhare, ko byatwaye gusa icyumweru kimwe kuva tubona icyorezo kugeza izi nkingo zigeze hano mu gihugu. Ubundi ntabwo byihuta cyane gutya, ari benshi baba bagize uruhare. Dushimira n'abarukora, abafatanyabikorwa, ndetse na mugenzi wanjye wa OMS uri hano araza kubivugaho, baradufashije kugira ngo izi nkingo zibashe kuza. Ikihutirwa rero nuko tuziha abo zigenewe,
niyo mpamvu twifuzaga ko zigera mu ijoro zigahita zitangira gukoreshwa mu gitondo. Ubu biri gutegurwa mu kanya makuru muraza kuyagezwaho ya gahunda yose yo gukingira nuko izagenda. Twizeye yuko izi ibikoresho byose n'izi imbaraga zose ziri gushyirwamo biraza gutuma duhagarika iki cyorezo, kuko dutinda niko gishobora kugera ku bantu benshi, ariko twabizeza yuko kugeza ubu bahuye nabo n'ubwo imibare igenda iba minini, n'uwahuye n'undi kugenda umenya amakuru, kuko abantu bamenya amakuru kumva baraguhamagaye hari gishya umenye. Niyo mpamvu uruhare rwanyu muri rugamba rurakomeye cyane. Mu cyumweru gishize ejo bundi rwose nari nagiye ahantu mu karere ka Bugesera hari habereye ibirori, ariko kandi aho hantu ni mu bitaro, sindi buhavuge kugira ngo nkomeze kuharindira umutekano waho. Hari habaye ibirori nuko njyayo, maze tuhageze baratubwira bati iby'ibyorezo rero byakaze byakomeye, ubu ngubu bya bindi twakoraga mu gihe cya COVID-19 byo guhana igipfunsi dusuhuzanya, ibyo ngibyo nabyo byavuyeho, ahubwo ubu ngubu ni uguhana icyubahiro nka kumwe tujya tugihana twifurizanya amahoro ya Kristo muri kiliziya. Nuko mbanza kugira ngo ahari nuko aho hantu ari kwa muganga, kandi kwa muganga ariho ibijyanye n'ubuzima byirindwa cyane. Ariko narakomeje negera imbere gatoya, abantu babanza kumpa umuti wo gukaraba kugira ngo barebe banizere neza yuko ibiganza byanjye bitunganyije ntato ntaza kugira uwo nanduza. Ngira ngo nibyo gusa, nakomeza imbere gatoya mpabona undi musore mwiza rwose ufite urugwiro wakira abantu, ariko arabanza arambwira ati rero murahagarara tubanze tubapime turebe ko nta muriro mufite, umuriro urengeje. Hari navuye i Kigali mpita nibuka ko mu Rwanda icyorezo cya Marburg gikomeje gufata umurego, nuko uwo mwakirizi aza kubinsobanurira neza. Kugeza icyo gihe ariko nta makuru arenze ajyanye n'iby'inkingo twari twakamenye mu Rwanda. None ubu ngubu tuvugana nkubwiye gutya ni ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2024, nicaye i Kigali mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, ndimo ndareba ku bitangazamakuru bitandukanye, byaba ibyo mu Rwanda yaba n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Abatabifite ku nkuru ya mbere bafite mu nkuru z'imbere. Muri make ibitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda biri kubara inkuru ivuga ko igihugu cyatangiye gukingira iki cyorezo cya Marburg bahereye ku baganga, kandi ukurikije ibiri muri aya makuru atandukanye nuko bahereye ku baganga mu rwego rwo kubamara ubwoba. Rero reka mbere yuko ngusuhuza ngo nkwifurize ibihe byiza, reka ahubwo nkwifurize ubuzima buzira umuze, ubuzima bwiza. Hanyuma nguhe ikaze kuri Itabaza TV. Nitwa Sami Celestin, ngewe tugiye kubana muri uyu mwanya mugufi cyane, aho nje kukubarira ko u Rwanda rwatangiye kuri iki cyumweru gukingira indwara y'umuriro ukabije iterwa na virusi ya Marburg imaze iminsi igaragaye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ubuzima rero aganira n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yitwa Dr Sabin Nsanzimana, avuga ko 80% by'abamaze kwicwa n'iyi ndwara ya Marburg ari abakozi bo kwa muganga. Ahangaha rero buriya niho uhita utinyira kandi ukumva n'impamvu bagomba guhita bahera kwa muganga, nk'uko kimwe mu bitangazamakuru ndi kurebaho iyi nkuru cyavuze ko babikoze mu rwego rwo kumara abaganga ubwoba kugira ngo bumve batuje. Hanyuma iki cyorezo cyaje kigahera kwa muganga, uko biri kose abaturage bo bagomba kugira ubwoba bunarenze ubw'abaganga, kuko ba muganga nta bantu tuzi ko aribo bashinzwe iby'ubuzima bwacu, aribo batuvura iyo turwaye. Wa mugani baradusanasana iminsi ikicuma. Ubwo rero kuva cyarahereye ahangaha abaganga niba bafite ubwoba, ubwo umuturage twebwe bo hasi cyane noneho tugomba kugira ubwoba buri hasi y'ubwabwo, kuko twebwe nta n'ibyinshi tuzi ku buzima. Rero Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko inkingo nkeya zimaze kuboneka
zigiye guhabwa abantu bafite ibyago byinshi byo kwandura barimo nk'abakozi bo kwa muganga ndetse n'abahuye no kwandura iki cyorezo, iyi ndwara ya Marburg cyangwa Marburg. Ni inkingo zaraye zigeze mu Rwanda. Izi nkingo zikaba zaravuye muri Amerika kandi zikaba zarakozwe n'ikigo cyazobereye mu gukora inkingo cyitwa Sabin Vaccine Institute. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Nsanzimana avuga ko doze 700 z'inkingo arizo zitangira gutangwa kuva kuri iki cyumweru. Kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru rero, ubwo bivuga ko tuje kuganira nawe ari nimugoroba, bivuga ko ubwo abantu batangiye gukingirwa byanze bikunze. Mu ntangiriro Sabin yari yavuze ko zihabwa abakozi bo kwa muganga, cyane cyane abakora ahakirirwa indembe, abarwayi ndetse n'abantu bahuye nabo. Akavuga kandi ko ku mpamvu abo bagomba guhererwaho, impamvu aba bantu aribo bagomba guhererwaho, abivugaho minisitiri atanga impamvu abangaba aribo bagomba guhererwaho, yavuze ko ari ukugira ngo barinde abaganga, ariko ngo ni mu rwego rwo kubamara ubwoba kugira ngo hatagira abacika intege, kuko kugeza ubu ngubu 80% by'abamaze gupfa ari abakozi bagenzi babo n'abaganga bakoranaga. Urumva umuganga ashobora kumva icyorezo kiri iwabo mu rwego rwo kwirinda, akavuga ati reka kazimbe ngasenzeye nigendere aho kugira ngo iki cyorezo kizangereho. Yongeyeho ko mu magambo ye Minisitiri Nsanzimana Sabin yavuze ati abandi tugomba gukingira ni abarwayi ndetse n'abahuye nabo mu rwego rwo gukumira iki cyorezo. Minisiteri y'Ubuzima ko inkingo 700 zidahagije, ariko arizo zashoboye guhita ziboneka ku ikubitiro. Ku ndwara nk'izi zidakunze kuboneka ngo ntibyoroshye guhita ubona inkingo yadutse. Kuri ubu ibiganiro birakomeje kugira ngo haboneke n'izindi nkingo. Cyakora birashoboka cyane ko iyi ndwara yahagarikwa bitarakenerwa ko hakingirwa umubare munini w'Abanyarwanda. Minisitiri Nsanzimana avuga ko gutanga inkingo hagiye kwiyambazwa imodoka zashyizweho ibyangombwa bikenewe nka mobile clinics, niko bazita, zizwi nka mobile clinics. Zikaba zigomba gusanga abantu kwa muganga cyangwa ahahurizwa abantu bahuye n'abarwayi bari gukurikiranwa. No kuvuga ngo aba bantu bahuye n'aba barwayi aho bari gukurikiranirwa, izi mobile clinics niho zizajya zibasanga. Uretse inkingo, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko yamaze kubona imiti 2 yo kurwanya iyi ndwara. Ni imiti yatanzwe na Amerika, ikozwe n'ikigo gikora imiti muri iki gihugu cya Amerika. Kugeza ubu hamaze gushyirwaho ahantu 5 mu gihugu hafite ubushobozi bwo gupima indwara ya Marburg, nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibivuga. Ku bipimo bigera ku 1700 bimaze gufata kugeza ubwo twabaraga iyi nkuru, hamaze gutahurwa abantu 46 bayanduye, abantu 12 bari mu mwana muto bamaze kwicwa n'iyi ndwara. Minisiteri y'Ubuzima rero ivuga ko abakozi bo kwa muganga aribo bibasiwe cyane n'iyi ndwara ku kigero cya 80%. Kugeza ubu kandi abarwayi 5 baravuwe barakira. Iyi ni inkuru nziza, ndetse bamaze no gusezererwa, bikaba byarabaye mu gihe 29 bakiri kuvurwa. Minisitiri Nsanzimana avuga ko hari abandi barwayi atabasha kuvuga ingano bafite amahirwe yo gukira iki cyorezo, kuko ibipimo bya mbere byerekana ko nta virusi ikiri mu mubiri. Gusa ngo hakenewe gukorwa ibindi bipimo kugira ngo byemezwe niba nabo barakize burundu. Ko nari maze kubikubwira rero, u Rwanda mu minsi mike cyane rwose rwemerewe umuti uvura virusi ya Marburg. Akaba ari sosiyete ikora imiti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Gilead Science
itangaza ko yahaye u Rwanda doze 5,000 by'umuti witwa Remdesivir wo kuvura virusi ya Marburg. Uyu muti bawutera umuntu mu rushinge. Mu itangazo rero iki kigo cyashize ahagaragara rivuga ko icyorezo cyagwiriye u Rwanda ari kimwe mu bikomeye cyane. Iki kigo rero kigasobanura ko nta handi hantu umuti uyu muti wigeze ukoreshwa ku isi uretse gusa kuba ari mu Rwanda. Ariko iki kigo kikavuga ngo uko ukora n'ubuziranenge byawo ntibizwi. Ibi bintu reka mbisubiremo, uyu muti witwa Remdesivir nta handi urakoreshwa ku isi. Hanyuma Gilead ni iriya sosiyete ikora imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu magambo yabo muri iryo tangazo baravuze bati uko ukora n'ubuziranenge bwawo ntibizwi, ariko ikigo cy'u Rwanda cy'ubuziranenge cyawemereye gukoreshwa mu Rwanda byihutirwa. Marburg rero nk'uko nari nabikubwiye yadutse mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa 9, akaba ari ukwezi gushize. Kansoreza ahangaha, n'ubundi ndakwifuriza kugira ubuzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze. Nitwa Sami Celestin, akuze cyane gukurikira Itabaza TV.